Sukob u Ukrajini bi uskoro mogao biti rešen, ocenio je američki predsjednik Donald Trump. U intervju CBS Newsu, odgovarajući na pitanje da li se taj sukob može rešiti u roku od nekoliko meseci, bio je prilično samouveren, kao i onda kada je obećavao da će se to dogoditi za 10 dana. Da, mislim da ćemo to postići. Rusija računa na razvoj odnosa sa Sjedinjenim državama, posebno u oblasti trgovine. Verujem da bi ruski predsjednik Vladimir Putin želeo da poveća trgovinu između naših zemalja. Kao što se vidi, američki lider računa da će Putin sve što njegova zemlja vezuje za Ukrajinu, demilitarizaciju, odbacivanje NATO-a od svojih zapadnih granica, trampiti za povećanje trgovine sa Sjedinjenim državama. Međutim, u to ne veruje ni najpoznatiji ukrajinski politikolog Konstantin Bondarenko. On je uveren da Rusija sada polaže pravo bar na levoobalni deo bivše Ukrajinske Sovjetske republike. Neće biti Minska 3. Cilj Rusije je cela leva obala, to jest sve što je istočno od Dnjepra. Minskom 2 bilo je predviđeno da se teritorije Donjecke i Luganske narodne republike, kako su sebe nazivale, vrate u Ukrajini sa autonomnim pravima. To je bilo kompromisno rešenje, ali to sada nije aktuelno. Trenutno se govori isključivo o teritorijalnim ustupcima Rusiji. Bondarenko je ukazao da Rusija više ne pristaje na zamrzavanje borbi duž linije kontakta, da zahteva i povlačenje ukrajinskih oružanih snaga iz dela Donjecke narodne republike, koji je ostao pod kontrolom Kijeva. Ukrajina je to odbila i počela da govori ne, hajde samo da zamrznemo liniju kontakta. Rusija ponovo podiže ulog. Preko neformalnih kanala je stavila do znanja da je levo-obalna Ukrajina u najmanju ruku njena meta, podsjeća Bondarenko.